lada khambon na lete am tip sho kai ke banja ye khmilum phi ko ki paidbah nang ne shakmat am dai sho kan samut nang ni shibon ki nang yalam ki ban mikmat lado hapoka district council hapo yang assembly but Shaduh Sha Parliament bang bagatakan urlong bang lada mo pigi paidbah ki paikmat seni namaram ngamana bhi ambang kawai bat ka party kabam like naga VPP lai ji bon ki party rengon yaga bod jang election kyong ni yang naga bantha paidbah ni yang naga bantha jadulu ne dalakot connection ki jingkular jongki ru kelakot like a voice of the people party kam sim kalat bat kanam kalat kan yang senda pada paidbah kom bajuang babrai in yang naga bantha jongpi kat jingkar pat ke jong ni kom ka party galong ko ki paidbah to yang naga bantha jongi kan in wan si bon kinang panbet yapi naga wai ka por se por khamtam lele na por ka por jong election rai ni ong yapi yang scam ha ka party ka jongi shanya scam ha ke nangilam jo ka party penom babe dalile pilai ni ha ka por election ni jingkular ke jongi kalong kawai ni ke jingkular ke jongi kalong bangin yang ban panbet ban panbapat ya ka ni reservation policy pada hadian ke election nyam shim shong that kiwai ke lakale lai ni nang ai buteng adong menta bat dai na magara daw niyo ban I ban khet yo wai na kita ini yo ban ban job ya ka ni ka penta haga baga sarkar kala komo ya ka jing dawa ka jongi kabalang ka jing dawa ka jong piu paidbah Resin par ai kubli pi baro ki perlok te masin I ba ka voice of the people party ka pynbna ya kerteng jong ukutong ban khoni ka MP election how nu snam achar apsau banwan te nyidap ke cingkemen ba habang page ru ya ki comment po ki YouTube jenggelap thak born I ba paidbah kidap ke cingkemen bat ngengit ru ba paidbah kena ke cingkersan ru pura iko voice of the people party hanu snaman namar I Dr. Ricky Syngkon ilong ru noi kai jongkanihu te deru breu bola biang karta rangba bo biang pura te kumta misno komen baka voice of the people party kelasei ya I Dr. Ricky Bonlong kum MP na kan kecila miklia nget ruba kabri new trap kan page but kan paikman how news number 1 cha ka voice of the people party knang ba kin kren bat kin sai nam ta ga ching char bak chai ben riu kai kundu yak nix nambaro ke blalej kumlei chibun ni kunbu ak chingwai nak banta ne kurtong bene khonik MP election anu